Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka United Democratic Party hakasantri kuresaw arajar pausaw kala ay jimut syaka expert committee on reservation policy belatung dengan sarkar jela ya kabla kli du justice retired Molchan Gaj ban pentrekam ya roster system syakman omban phabiang syadin kumakalong borosh kata haba pentrekam ya kabha thungkam hapo ka jela u general secretary jangka party Dr. Jemino Mautho hagajing keran berkilat pathai kubor uli thu bagajing ay jimut kalong ru ban kmi ikijai bindre schedule tribe but schedule cast besyang basa haga ni jela megalaya but haga juga por bagajing pentrekam ya ka policy haga puli ka puthi ke deben longkat ju nak benta kijai bindre khasi jain tiabat garo kat bah ka bide ba ki professional course ke UDP kala ai jimut but de ben pensyong nongrim ka kum ke merit ni ka jing pass bha jang kinong apply kam om ju pensyong nongrim nak bha thungkam Nashukwa manong tang ni gawin haka ini berkaitan reservation policy. Kani ke isu kemalak ketika yang kejimut kan dengan pada jong dalam pun di senem. Baik ladon ru kejing dawan nak yang di political parties nak yang desain halang yang kembun di repair. What nak review tu? Mengidon come human review. Ya ketika reservation policy teman dalam kejing songkru bakla nak yang jong buat bakla pada dimensi Muslim hadirin ba nak yang tu sultan takut kejing yang di political parties baru manpan ya kejing ajimut nak yang tempi kepada dia roster system berkat reservation policy dan nak yang kejongi nilai syong kerki nilai syong aduh makat sau tu di meeting nak yang tu parti kejongi orang yang selok lang begini legal experts, bagi academicians, advokat, jom itulah. Berhadian mengenai syong nilai wanra, ya kini observation. Oh, yang kita pensau nak kalian kami, hakabai ini buat roster system, buat reservation policy. Dia mencem senambi, hadian ba nak kalian jom chairperson, jom committee, ila kot yang kita ki seng. Dan ayah kita kecik ayah jemput dia nak kalian kecumi hak sau terik mulai Julai arjar apply ila submit ya kami kecik ayah jemput nak kalian jongi nak beri buka roster system partly kimat nak beri buka reservation policy dia kata ngila ada ayah system mendengar dia pada hadir bawan ketika expert committee begini keju ki observations kibani ayah mencip senang mana tu mencip senam tempatan mahai nanti mahai ni tang dari parti DP. Inilah sambil yang akan diju di observations nak yang begini, berminta kesini ngelayo menyerahkan markmat bagi members juga di expert committee, berkebah sekolah kelomba alor kijing ajingmut nak yang begini, ni pensekolah jadi nak yang juga expert committee tu, jadi bersimkia alor kita kijing ajingmut nak yang begini. Kumbala kedong nak kalian begini kedua room kiong ba ke ST population mo akan ni state di longi kelakio dia namar pakai ST population kelakio tinggi kuat ba kan di reservation policy ya kebha keba di banyo nak kalian kasih jantia daruru kade hibat kio namar ba ladang hibat hari India berapa wei mo ada apa yaki ST 0.1% SC 100%, OBC 40%, jadi kemudian kadai nak bentar kini disadvantage, ini kita inadequacy of representation mo, kini services, but kini bentar kini bokeh, nak bentar kini kentiu, ya kini kenhon bokeh, dia nak yang kejungiru ini semua, kadung kejingkiu juga population tu, kini kebahar dari ban kiulang kan. Among ini kita start jong ke expert committee pada banpet ya ke census data terukam pada banpia akan bagi dia kini kategori roker akan dikejelah jongi dia akan bagi dia ke nomor bah kini ke reservation policy ru katan bentah kalau link lang ini setai mo
Tinggi ong hakabede berkini ki educational institutions, hakabede berketing thum ya kino hikai ekmo. Kani ke reservation policy kini bandong open iki kasih jantian karo. Nomor ba ngimpa ban compromise ban ke quality of education, bo ngikwa banyo lebih bandon haka educational institution. Nomor kan long kacingera yang ki samla kali ka jela chungi. Hakabede begini ki professional courses through. Ngi omba makade bandai on the basis of merit. Memang hakabede begini professional courses. Dalam ki ano yung tawayo tang 10% na 10% de tanong kan long ke bawah kan. Ini semua hakabede begini professional courses through. Jadi ban de hakabede bat kini kiba kam duna kejingyo malong habi India mo na luar bagi laban ka reservation na banda SC ST ber OBC ni don ro sekali ka reservation ke bami hakabede bat ki economically weaker section tingi ong kumju hakane ke chana ke jungiro ki babon ki bang yeng ki bang siam ki baduk ki ba shitong ki ba janja te ni ka ya kan ni ka committee bahkan wanra ya kuno mechanism ban identify kan ya kum kita ki long yeng mo nang ba nakaliang jo kini ki reserve categories mo kita ki ba kham sa dien ki ba kham dum ba ke jing yo jo ki kham duna nin ham man kham I preference na ka bata jo ki ke pang shai kedar ha nadu bastang abangi frame nani bangi tho ek ta ki suggestions observations ni omba ka reservation policy hi kadai na ka bata ka jing toy John kini kipat pa riulung ke jongi mo kibadang sadin deh kan ka state ke jongi ni sudan mo idon ki khasi ki jantia ki garo bagi yo adu 4% bat kade ke jing start jong ki nong emang ki jongi nadu ki por ki bala let no sistem ka kan dai spa yo mo ban aya ka ha kan ni rukom di hadin beda kami ki jing sungtu bakla se ke perception bunyi ong nak yang dapat pak ni nak yang dapat parti ni kuat kan maka di bandang kita review kenapa dapat pak aru unyo e ke jing syai ke bat kena tapi di bukan conservation policy ndai ban event dan event yano inoro namar ngimpa ban discriminate yano inoro mo ngidon ki jat unrio ani kasi jantia garo mo ngimpa ban discriminate ban ni kuat ba Datang ni ke expert committee lu masyai hadin ba ayo ek jing ajing mun bagi kan hun boker kan wan ra da kata ka formula to biang ke banyak hun lang baro klem da create ya kata ka conflict dan ka friction dan ka jing yang suatu jing bang yang suatu jing mun apa yang kini ki kan hun boker beton kini ka jelah jungi dekat ke bang ha hi nak yang jungi ban persyang ban ai kita ke jing ajing mun ila persyang ka ila but syukwa ban mau ya pi ba hosnam arjal akuar hadian baka high court kala ai ke direction of the roster system syukwa ban long ni ba ni nak yang jaga party ngila ai jingmun ba ya ka roster system nomor ba ibon ki kenrum ke bede berkali ke reservation policy nomor ka long ding lang kali bagi padon kata ka roster register it don't come one implement ya kani ka roster system prospectively lalu bagi pemi yang kedua ya pemi yang kedua order mo aja akulan no dia kata ketika jingkwa nak yang jungi bagi nak semua bagi mendai men idea bagi dewan ya cekmat kan kini ki institutions su ba run nak yang tu kini ki Christian missionaries seperti itu mo ini umat kini ke polisi kemudian apply nomor bagi ni ada sistem kedua komen penyiar ini di school di institution juga bon di sini for many decades pada di kelas untuk kedua komen penyiar ini dia nak diketahui bahawa di sekolah kemudian dia akan apply sekini. Di sekolah itu kebanyakan nomor bagi akhiran hak bagi pada jingkom yuk kami macam nomor reservation policy yang keren sebab kata ni tinggi oma nalor ya kata kabha tum jam dari state jongi ye kan tu aku bide mat kejingkam jong di central institutions kan state jongi wan ye ha pakai ni 6 schedule area bagi kuat mo
hak ni central institutions ba nakaliang jong ki SC ST category kasih jadi daruru inyo manso inyo manrum hak ni ki central institutions begini kita katukan diteli ki man observations bagi labo akhmat jong kita expert committee nakaliang ni Ong Kamshai, harus yang berpoin harga university the ong tergila. Dawa pada increase ya ke reservation ban reserve yang kasih dia kalau kalau harum tangi don 80% atau 40 for kasih dia 40 per karor. Di nomor pakai 60% kalau increase ni dawa bawa berpuluh sampai 85. Tangi Kamshai la tahu ada harga submission jadi bagai berpuluh sampai 85%. Combine ya berarti right kasih dia bagi garor kata kita bagi pan syai ha perkawai itu bagi thok rumah jadi di district di dawa bakal benar mereka combine reservation untuk kasih dia garor 85% mensuang itu 80 kita pan bakal benar 85% district tak kasih dia garor haki district level baru itu syai ha bakal benar ke preference ke syai ya ki resident pan resident juga district itu ki banang kita apply di benda ki banang ban keren ya kirim hak tu district kita kerja ke pengilapan yang kami but hak BD berka roster ni semua akan siapa yang betul hak apa ni bo request itu pakai di benda berkari forward ya kan ika roster for many years mereka di benda tang Arsenal on bu yang roster ban apply tang Arsenal berada kimla nak tu kan ka kategori akan ka tribe kimla ban feel ha ko ke Arsenal ha ka third advertisement kam di shoot ban bersedar itu kadi menyiap ha ka third advertisement kata kadi jing submission dia beri ka roster